An deomar acail nó cíocha chuide I cheall. Caoineiche go bhfuil a chuine go chláir agus an deúna cúniú dhéar I bhlárach lín na Comhairle. Gear chúndas an chiad gear chúndas na cúniú éid nú bhlá ficit den dultain dá bhílas cóg a ddíchad agus an sin son úndachuig, bhfuil siú gúndachuig. Tá ble dal a cúspar chláir úid. Na úid ag buil an a gúspar san bí chláir obrach bchór gaibh sin a chláirach. Ag a féman a níosig buil an óver iad a bhil iad a chláirach ús a cúspar. Dhéorann is buil san deomar sin a dhéanú an drásta le bhí a chur microfón éid nó is Teams le bhí a clechu an buchtan a tugal live. Daine chláirach úid. Rhythmic bhéil, ach believe. Gwys ni nes go cwsper y tri agus y sien tasbanag le alaba FE agus lyric I column heragus dan alaba FE tasbanag a nest I opid alaba FE. Dagblad de column. Can you ask a bit more online? Wil je het in je lijn, ik kan klein dan? Hallo, hula dynja. Avail in Chaspany Chian Suas in screen nakom. Sin Gaidhlig in je nest, ja. Scan no heen. Wel, ma modern time, ma ha kjarskalor surin jo Giroch a tosje hegen draste, ach ma ha triplets en bi aun, la roots en bi technicoch, Giroch likvis, a medolla kluich video en sjo a jaicher kutjoch, min dochus can be a chian suas kjarskalor. So son a tosje ma ha Martin va, no fesker ma, is mis Callum McKennigish, in manager Lessiki, ek in Alaba FA. Agus sé ura mór a hawn a bhíon seo le Comataidh na Gàidhlig, agus mar á chora mawn riamh son córaigh ball cóise agus Gàidhlig, well, bhí an seach gan istei Alaba I tíre go cúpa na crunne son a chiad túras an tríchet bliana gama frecarach, so a seo gama frecarach mar a thuairs mé. Agus díoch I glúas a turard, ha mi dul a mínach ag bécan mi Han Alaba FA in Toshoch, agus an uair sin a dolosteach go cúsin an sa chóirsnoch, an na Eilean agus an mínach in tlí agus an leir sin acin. So, seo pís béc mi Ha in Alaba FA, se buin riochgachi bal cóise a hawn, son a Gàidhlig, I bhrosna heich, I Gàidhlig agus a fás, tro takerstin sa chóirsnoch, agus an leir sin acin ag a bhaun an sin, son gúna Gàidhlig cruacha gan an ball cóise, gus dyrnia filantoch sa chanan, luch dúnsachi, agus dyrnia ha teichgol a taran u chéile an cóirsnochan gus a chéime a clúich, agus ha midol a clúich video bacon draste a sealtin cimar a háisich in immer seo, agus an uair sin bécan mi in tlí a rd, so min dochas go bhfuil seo gópar cearscoláir ach díoch líc fis mar nach chéal. A je sin je kleiner dat galm ma ha fuam je vi aan. Als je plicht doel ik me in sin. Bitte te toos ik je diest bij Christo.
Nula channéal sacm gur son nach chéal yn fwy mae clwych fa mi ffiach yn rhy gachrach ag rwta cyn yn sin. Ach cyw glwys i mi ar yrd le sio agos minich mi bacon mi ein je fa dol awn sy'n fideo yn sin. Gysyn ble hosich yn ymwyr sio ec na Euros awn sy'n germolch le taich gytien fo MG Alaba son yn ymwyrst y cwder fwc agos taich sy'n chors noch y chien fo bord na Gàidhlig cwtioch agos sé hiat turas riaf y fawn son skippe nasianta na Gàidhlig y fa rioch gyhych yn Canan, yn Coulter agos yn Jedefania y clwych da game awn sy'n germolch yn 1860 Munich agos yn Bavarian Football Association. Agos von awn sin, ha sy'n ceir campichen traini, y cwrir doi, har sy'r alaba, von Tauban, gu yn Yrnish, gu Glasgow, agos yn Gerastan, agos cwtioch clwych sy'n har sy'r yn sawrig, hiat game ac un awn sy'n geltoch, yn Yrnish yn Cyrno FA, a ha rioch gyhig Cornwall, mar geographical location. Agos a bwai gyma latir ar y fi awn haris giroch haris blian yn ish le yn skippe agos yn player pool y ffas ymach gymod agos tli gyma un sy'n och y ffosglyg sŵs agos peaceback yn sin mi gen yn Corman y cwrir doi le skippe nasiant yn ban agos Corman cwtioch ar son na hoigri y ffain ysdiach agos yn sasawn agos peaceback y faroch mi yn sin sé mi ein clobich yn cors noch Gàidhlig y crwchach agos le skippe nasianta son Corman rioch gychi gu Corman awn sy'n cors noch ag ire grassroots son tachers yn balcosio trofian y Gàidhlig cwrir doi agos ha tri clobich yn ac un yn drasta yn program ag FC Sonus rwy awn sy'n geltoch ag samidol y minach ag beic am ein sin comparsiachus yn Glasgow le yn Hillhead Sports Club agos awn yn uisht agos bi mi a frian mi gen Eilean agos yn program yn uisht y glwys y tyrrd ach le na tri clobich yn sio chien Comhairle sé yn Alaba Football Alliance a hasyn mar overarching membership buin balroch son clobich yn cors noch balcos y Gàidhlig agos skipian nasianta cwtioch. Agos y coet gw yn program agos yn clobau awn yn uisht sé sio Cameron Simpson yn Cianard je yn clobau sin agos ysjai yn tuda sin gw y germolch hanig na clwychydr yn sio ar yrd agos fai at son Corman y crwch ag mes na cors noch yn ach gyhyn agos Cameron y frian yn sio mi ein hoigri agos jeho cwtrmoch sa hae gyfel Corman awn fala fwn sgol gws Gàidhlig y clachig gan yn doi gyma nadroch agos a Cameron y fi y goper gy crwau gws y frogram an yn uisht y ffain sŵs y chasan ecke. Agos y coet y siach gw yn cors noch yn mar a fa mi gra mi dol y minach ag beic na faroch mi yn uisht agos na Eilean yn sir y iaicher ach yn draste ha program y rwy gach siachgon awn sy'n geltoch fad a fel yn skippe ag yn Alaba FA mi hen mar manager lesach i le taich gytien fo bord na Gàidhlig agos Harry Macnechgol agos Sian McCalla sessional rates fo Comhairle geltoch y cwr tachers yn ysgiant scholar doi yn y lochaber siroch yn Yrnish siroch rosh agos cwtioch sias gwbalwr yn tleif y coet yn Eilean sgianoch mar y nachim awn sy'n geltoch agos y farach gyrsyn na Corman sio fy ros na hyich awn sy'n Eilean agos awn yn Glasgow cwtioch agos giroch sŵl ysdiach gwy frogram sy'n geltoch agos cymr a hasyn y goper sé gyfeol Comhairle na Gaeltoch agos High Life Highland chien Comhairle gws na program yn sio y cwrir doi balcosio program balcosio stein y scola
gws a chan yn y glwysyd ysdiach gyswych gyma nadrach son clawn yn sy'n bwnsgol agos ard sgol ysdiain y sgola. Far fel na session yn y rwy fo Ceir go coig agus nuair sin coig go sia le gara sin a tían fo High Life Highland agus an taich sin fo Comhairle na Gaeltoch cúteoch agus an drásta hara sé na trí scír an seo ha an tresah je gach scholar Gaelic an GME a dul no cláirich ans na session an seo agus an na triplet sin is má a hacin an drásta sé go bhfuil na haraimhin fas go má lua agus chiisih an seo go bhfuil ciad agus lechit clán ar a chláirigh ar a frógram seo ula go léir hara sé an níos le chabar agus siar a chrás agus cúteoch ar an ta bhéile a cóiad ar na tacharstin na campichin balcáise hasin na ruí haris ar jiffer ámana na ha freiceroch le seachgat sa sia clúchad ar an tína amach ag seach na Gaelic och sa trí ag tacardas an dúchan an Celtioch agus ag i bhád an an chabar ba lechit ann agus in dráasta ha rialtin ag an Scottish FA mi dhéon ratios an coache go déich clúchad ar an agus le in offer lesach acin agus an da coache sessional sa chóirsnoch han capacity acin gymá stretched an drásta agus sé ha sealtín in uai agus na araf na han sasaun agus na choram in na haun cúteoch. So va sin súlasteach go frógram an sa Gaeltoch agus ha mi níos son a gra bécan mi an cimar a ha seo freiceroch agus cimar a hasin an dochas gyn bi seo gópar ans na Eilean or a gach cóirsnoch eterjalatje agus Gaelic agus balcáise go má láte ans na Eilean mar a hae agus sé seo an plane hasin ar Comhairle sé cross club strategy a haun far na chéal in club cóirsnoch Gaelic ans na Eilean is strí an ai skippas an bí éile ach a gópar cála the skipian ar son Gaelic i bhros na huig agus a gópar cála le gachta ni ha son a bhíon sasaun gus barach choraman i cruachuig agus in seo an nuist agus barai hasin ar compáirseachas a cuidir dói len used an Bara Football Association ar son in cross club strategy a fas amach a coir te rutin mar na main and socialte a lesachuig coaching le Gaelic barach sessionin ar son clúchadar an a ha clúich Gaelic hara sér clubichin in atse a bhí is trí ná búil agus teach go tacardas an bí éile agus sin dóchas acin maha in crú seo freiceroch agus a gópar an nuist is barai gan bhí an choramán a gópar le Lewis and Harris Football Association cúteoch. Agus sé seo coid go náb líana bha sin díreach suas an nuist cannechuig le scoltin parentin na cruachuig committee agus i brian mi dhéon in plannichin ar son an program sa chóirsnoch a cuidir dói agus a táise chuig an náb líana agus seo dé hánig amachas sé go choramán ar son in skippe canal BFA in skippe náisianta a bhí a clúich in used an Bara Select an an tacardas le tacartas is son na hoigrí sa bhatín agus céalaí sa chóirsnoch is live agus choram ar son duine féin an sasaun agus a dún sa chuig bécan mé a bharach mi an JH in immer seo agus a cúd a frógram ar bhóg agus céistir cimar a bhí seo a coiad agus JH an sasaun sé seo in crú ag an ire seo sé gan bíag balcáise is tein na scola ann ag scóil linnachlit le príomhachas mór ar S1 go S4 far a bhéal go má cútamach go bhéile a clacha Gaelic ar fálah von scóil agus a cúmalaíocht an sás ann sa chanan agus chanéal clubbe nó skippe de chóirgá gur a balcáise ag scóil linnachlit an drásta agus
buin le ua mór an san immerst in sin a cníide seo, agus haid ula a tían cála son an scóil le basichin an uair sin a dul arás go na córsnach in ach gohéin, agus a sin ag dolasteach go tachart an balcáisiir an jirig seachgon, son an búnscoiltin an táiseach, a rui bhú déich go energíag, an ard scoiltin a station, ar energíag go míon lá, agus tachart son inahí a station cúteach, agus ha gada sin acín an drásta ag scóil uiste tua, a cha sin a gopur go cruaig gus gada sin an scóil linnachlit a curir dói, gusan bí chom na seaar ann son a thua duine a siúil agus a tían chéile or ha fisacín go bhéal scóil uiste tua didirh son teirlachan a ha furach go jazz agus beag scóil linnachlit sin atse seaar son sinna curir dói, agus mi dhéirigh a bhí coit campchin balcáise, fésin balcáise, hada sér na Sir Leichen, agus Gina cín seach bhfuil atse ann son Gaelic a clachgaigh nuair a haiad falla fan scóil cúteach trábhí an spáirs. Agus in seo in crú a hasin a clachgaigh, an över a hasin a clachgaigh seo, sé bheit sin go má fórsanach gon dúir sin taich go bhó HIE, gus turas a cuidir dói go inas Chile, Iceland, far an rá córamachín i Cannehaig agus a céalaí le Breidablik FC an gen clubichin spárs is máe ann in inas Chile, agus thuair sin tar misnach agus tar beach gan amach bhó in chóm seo, agus in seo ha in fistraigh seo a mínaigh go bhfuil Breidablik a gopur ann in córsnach le 39,000 duine in Sasaun, agus go bhfuil 4.5% of the population achga in Sasan and Balcáise, agus ha sin 1,700 players ua goléad. Agus mar rá in an crú seo a dolasteach gon córsnach Gaelic, big sin 2,592 clúchaidir le Gaelic in Sasan san Alba FA hada sér jiffer córsnachan, agus ag níide seo ha seo déich adavan or déich turas na smáil an clúchaidir in a han sas ag níide seo, agus ha ddíoch i sealtín le ceanglachan látir gur chórsnach go bhfuil chóm in ann son a bhí a tíanir chéile agus barach chóm i fás, agus in inas Chile alamh arabh tlúai na slugge na Gaeltach agus na Heileanan, sé atse go má misneach le haun son cimar a chhlach giat spáirs son strí a na tripletin socialtal achge, agus gnúdín sinne cúteach spáirs a chhlachgah mar inal son i Gaelic a bhrosnathaigh an measc na córsnach an acin, agus ag in baun an seo an inas Chile ha córlachin agus clubichin i gopur i chéile gus tacharstin a cuidir dói, agus a sinne son an crú seo a chhlachgaigh ans na córsnach an Gaelic a bhí gopur cála le chorlan son chóraman clubichin Balcáise Gaelic a cuidir bhóg agus tacharstin a rui. Agus a ríist a bhríon me géin sin nuair a bheit sin suas an nuist bheit canneamhacín le Comataidh Donaloch in Offacher Gaelic son an plana Gaelic an nuist, agus bheit sin a bhríon me géin compáirseachas agus joint up Gaelic approach a bhí i gopur cála le a chorla, agus ceolalas agus inadan Gaelic son a ceanglaigh tachars an spáirs go tachars an Gaelic agus a gopur a chéile mar skippe son sin a dhéanamh, agus go má insnach cúteach rain Comataidh bec an rangsathe isteach go na hoigraí agus déhhaíat san na géirí a bhí an Sasaun, agus hánig Balcáise agus Gaelic arás mar fíorjó chóm son iad san i bhrosnathaigh, agus ann sa Gaeltach an drásta ha an 40th year anniversary ann je fólam tro bhí na Gaelic, agus
a bhí coit sias an leine returh spárs agus a chan in a fás sé rutasúr a haun agus ha fíorjó chom an a bhí tíanra chéile son chom an úr a cruúchuch. Agus mu dhéirigh sé in dráasta a chiad céim ha sin na gúpar an compáirseachas gus pascan myrnichi a cruúchuch har sé an ná tríomh bliana le Borna Gàidhlig, MG Alba agus na Comhairle na Chóirse Chéile har sé imimeh buain son a gúpar na Hamasan seo agus i glúasit a chan an isteach go suúich in spáirseo agus a clach go balcáise mar inéal son sin a dhéanamh. Agus bí in taich seo a cúteigh sinne i fás go ciad balroch agus is seo an sin Amasan mór acin or ma ha sin a féin go ciad balroch ha sin an target son criteria Sport Scotland son governing body status agus sé amas go ma lentaloch a ha seo gus taich gain bh spárs alba san arsinneoch agus tócail suas go in target sin ha sin féimach cúteigh son a féin an sin ach ma ha governing body status acit ha sin a céile cúteoch go bhfuil doras a fóscaigh le in Scottish FA gus rád isteach go Affiliated National Association agus ha sin mar balcáise an ban, balcáise na hoigrí, balcáise na sculptin agus ha sinne cin Alba FA ag rá Jamie balcáise agus Gaelic agus gúna Gaelic a bhrosnathaigh ag ír a náisianta. Agus sin in amas acin a gúpar suas go ciad balroch son an taich gain bh spárs alba agus an uair Scottish FA gus gon bí chom acin an leirsin sin a cúir bhóg san arsinneoch. Agus is seo díoch in pís mi dhéirigh mi an déthe seo ula mi dhéin sé mi dhéin an cúltar an canan agus an Jerevanne a haun agus taing mhór go thula duine son i ggéisteoch go sin an dú ha fisam go bhfuil tóir fisraigh sin ma ha céistin san bí ann beag sin scanneol ach tap le bhúla son a ggéisteoch agus mór an taing garíis son an chom. Well, 100,000 taing tein cúteach chalm a sit go ma miniteach agus íine cúteach agus am a critsin go bí kistin go leorach buile seoch at fiúniu go ma mesa leis balcáise agus bheit lá léhá go ména dé cúteach le neoparé na gráchaid harp so sé lá mór a bheit sin. Kistinach duine sa bí. Tapleise charige agus tapleise chalm son an haspanna go má eintin nach sé agus ha mí goíad a bhíenting na alapa FA bhí Giannu har sin na cóblian ma dhéidir cuideoch na bheit hásaí aramáid nuí. Ha má cuideoch go bheit fiachanní ís skippe liadacha le bhí Giannu training an an luist an an Glasgow. Ach di mín sé dáin bhríine de gúmar a gaiidir leoas farvel mór an búit an balcáise háast ha fiante is a Gaeilge agus cuideoch has am go féine leos is a skippe. Si cuaad trí liadacha gáit an eile man leos in an scia nach stoch an eile man Chirig sílas áil mar sin. Chalm, ma sort go chitte rékast. Go déirmh taplátar si fíorú peinge a haun agus ha go déirmh sé mar a thuirstú ha gohaíon meascin skippe ha clúchaidir a háir son na choraman seo a chuidir dóid agus an jinna chiad rúta na hasin a Comataidh a gachrathgur son an abhlíana sé gon bí satellite sessions i ruí agus na clúchaidir an ansa chiad skippe a cuair seo dóid a tain far a bhfuil chom an ann son duine an bí an sa chóirsnach na chóirsnach an Gaeilge a féin an sás ann
agus chadam bhínig mi sin an san leirsin sin ach a bhí atáisithe glenne chom an sin or sé in dráasta sé ha ua mór ann son choman an Eilean scianach mar a thuirstú Loas is na Gàidhlig ach ha in capacity acin go stretched in dráasta agus ha sin son sin a fás agus I gopurla duine an sa chóirsnach go háirí duine ha son ruútainna cuidir dói I a tain son na choman sin a fás amach agus in dráasta ha sin atáisithe le in trí clubbich in chóirsnach sin FC Sonas an Uist agus Barai agus Glasgow ach sin amas acin gon bíag sin a fás sin amach go sia hada sér na blianach in na haráin a coid Loas agus na Gàidhlig mar anja sin cúteoch a coid gon Eilean scianach agus an gerast an nó den éidean mar fed éile. So sé sin in leir sin agus goháirí an Uist sé ma han cruúis sin freicearach háris a bhí gopur háris differ clubbichin son ag Gàidhlig a bhrosnathaigh ha sin son an cruúis sin a cuidir dói an a gopur cála le Lewis and Harris Football Association cúteoch. So am in dáchas go bhfuil sin a cúteoigh ach sé chiad céim ans na Eilean atáisithe an Uist agus an uair sin sin dáchas gan bí an chom ann son sin a fás amach an Loas agus na Gàidhlig cúteoch. Táirte go leir sé siad chainich son tíás. Mar íú chaala mai tapla san sin agus stocha lá blia choricin gefection skippe FC Sonas an na líg na Gaeltach. A mar Harry McNichol nach ché skippe a clach. Sé agus sé paim gomaintinoch a hawnach chanig sé Harry McNichol os ciún an frógram sa Gaeltach mar a thuirstú agus a céis gomaintinoch le in skippe nam fér an drást sé ha in tliar son an skippe sin san arsinjoch agus sé cuaic afis stocha gné sin in tlí ha freicearach a dolasteach go líg ag áma choracin agus féime mi seo ag rá han ire dina clúchaidir an magilor ach sé céiste ha sin son a chóirsnach Gàidhlig agus a ha freicearach agus ha catchavéil an bua is má son a chanan agus sé hasin son an córaigh seo fosclaigh suas le chóirsnach agus I bhí a gopur richéile glosa ard so hí sin an suas. Good, tapal leis chalam. Hara met. Right. Tapal at chalam. Ha min auch go goalkeepers go leor acu. Agus ac was a goalkeeper rast agus ba soring a ffail cap goharage cap international speak out George Fuish Spanish Cafaya here is on each other. I'm swing go ar gosgu rast as J Kenny McLean could get 12 in a hill for me out in a dive matic and I'm swing gas when you can get goalkeeper a hound hast. Ha mi tolly show week in agus she nochas kun you ga goljois goharage agus na herre kujoch agus Choller shorts de hike sorry I tot goed bishin het holden so smag dicht agus smiles on report tapelat. Machi? Tapelat halm spa should gama haintje nog agus geharid fiintje mishnich kade fien de alle jogus agus hier to de jemin foinuch she ku an evers agus koskischen gonne show hoe du goro Taich geadeg at the hin for mar de Gaeltachs den Eilean Sean wel in stíle agus be lesig torgan roten a show agus steun je fall af die eleg de loip de gile no go de fall go chit morschen agus te munige de biaku kon in jide so ik in jide ke welschu agus go fo je ha munige de hin kon show ela de hin for a warke de Gaeltachs de Eilean ela de hin for een hole as al een jaar niet agus men de wicht dat de Comataidh gemaakt de gugen en hele hoe de rotigen bij jen Port na Gàidhlig agus me fichtkind kel
Ian Comhairle y sio cwmwl yn for MG Alaba agus na fe gyd liesach agus. Fi'n yw'n os gymig, misgach gan o chwle y rhain agus pwy yn ha loiba gael ac yn i gyd gwnnw cheir ysio na fi ceiniach na chi di mynach ag a chwn yw sio hwyd edrych. Siga chala ma kiste shit ma wundig en orga te rekers ska doos u taich ska nirus u taich gein oi. Gyderaf, sé Joe Chéiste hawn agus yn opera Comhairle ha mar offercur lesachi na Gàidhlig ha sinna chian vo board na Gàidhlig agus yn tlí seo harasir na blianachin le FC Sonas a gachracha agus deach gu in Eilean sé tro an taich ge board na Gàidhlig if asin an sa chórsnoch ach cúteoch bhí a gúpar le Comhairle na Ghaeltoch far a bhfuil mynach go tíon bhó Comhairle Ghaeltoch a ha peig son na sessional coaches mar Harry McNechgol a bhí a ruí na session in balcóise seo sa chórsnoch gus an bhí na adamh an acin de coaches son na ratios ag an Scottish FA chuidir dói le na hadamh na fas ag ire go má ard an drásta agus sé sin le tuamh na main an socialte agus súspint se na cruachach ha an taich sin a tíon bh MG Alaba agus ha iad sin mar párs na difar buin an compáirseachas a ha a tíon Comhairle an drásta gus pascan úr a cuidir dói sin an dóchas son na ná trí bhliana agus in paing sin begin imig buin a tíon Comhairle sí sin an dóchas acin a bhí a gopar an compáirseachas a shared set of Gaelic outcomes agus go bhfuil sin úla gopar a chéile sin agus sé hiic mé arás go in paing me géin coit ciat balroch or ma ha sin a fás suas go coit ciat balroch har is trí bliana a sin a céalacha go bhfuil in criteriaket son governing body status ein vo Sport Scotland agus a sin a céalacha taich vo spárs Alaba taich vo Scottish FA agus sustainability son in Alaba FA ag luasa ard cúteoch so sa chiad dul amach ha sin an dóchas gonúí na buin an Gaelic ula tíon Comhairle gus an taich seo chuidir dói agus a cúteigh sin gus a fás suas go níide sin agus an taich a ha freicearach aon vo spárs Alaba agus an Scottish FA son na hamas an hacin so héis go maith cútamach a hawn agus sam an dóchas go bhfuil an freicear sin a cúteigh. Nog eens, wil het toiletje is shit? Ha natuurlijk goed microfoon MG Alaba sana baio de kan sana of ik het jas gegenisik ik word de kaalik samen natuurlijk Hij je me voel hik misschien. Word de kaalik Hem zou de hik zijn, maar mooi wat ik al aan te goed kerst. Zeg ha kisteke horliche en wachnele wel korliche waarheid. Zeg je Met de galm zo'n chorsit doen agus mi se Comhairle het de hooplik na kokoach mi kunje gejaar ma eens met vi lental agus sam dachas het a t-shirt FC Sonas akach mei de week go am dags ge be fut dat ik een goodich Dioch cíneach nach diochnig ú barai son sin an na futblas de Siar na Eilean in níor agus sé caus grále bh gánach satach besú nach bu na pléars na béach go an chluich so tapla an sin na chalam. A je lid me flikkers dat het een shitter gaan. Díoch gan bhí féimach ar léine na smá lárach stocha son an Alaba FA ag gluasa tar ard ach sé sé peing in peingach am éon barai am is smyrne hu gine peing cútamach a hanían nuair a bhas sin suas mías arás van cóirigh sin acin mi dhéana an dói a seaar gus na session an acin a cúmó fóscailte go clán
agus dynne na hoigri a ha siúl fo barai cwtioch, agus cwtioch a fel cor am awn son tachers yn y cwrir doi an yn barai cwtioch agus sin haneel na frekers dyn ula akin, if je goper ha isek na cors nog in heen, je han Siar, agus ha sin gemoder son a vi goper le dyn iawn sa cors nog son na ruten siar cwrir doi agus corman frekeroch if ros na hug, so Ian Mahauria ver son a vrian vi ein barai agus yn doi a Siar yn crusin a cwrir doi, big sin gema foscultje, gusin cwtioch agus y coet yr erd gwyn afliana agus am yn doch as a chiad ceim y cwrsias. Ian, yw lwsontin i ddas na rhaid tolet ylwys i syd. Och, a mi cymatolog yn tablet agus primi ni dwi'n y barau ys chi mi tiach annes at mae gyn. So, tablet ydi ist. Ne, dyn nhw'n bec yn y farach cosiach gyhalym chyfeg o lein y ffatig a ydw. Paul? Comhairle, Gàidhlig Agam, so and in the English. You mentioned the governing body status situation. So obviously when we're dealing with the SFA at a national level, it can be quite difficult for our youth teams, especially in Uist and Barra. You know, we need to meet certain criteria of being, on regular competitions, and we're just not able to do that because of the numbers. And, we have to meet the criteria of 9-a-side and 11-a-side at different age groups. So obviously you're going to come across that. So I was just interested in, you mentioned governing body status with Sport Scotland and how that would work with the SFA, and what kind of support and advice are they giving you. And the other point I was going to make was obviously a lot of our Camerons involved in North Uist, but I think the majority of our youth football, especially at primary level, the majority of players are Gaelic speakers. They're in the Gaelic medium classes. So I'm just thinking that the kids I coach on a Saturday morning, I think probably 98% of them are Gaelic speakers. So we're doing that, and it's just useful. You had the presentation to the Uist and Barra FA recently, and the work at the kind of secondary level, which is kind of missing. I think it's going to be a good fit there. But I think there's probably a lot more we can do to kind of badge it in the round, because I think there definitely are a lot of Gaelic speakers playing football at youth level, certainly. Colm? And I can understand you in Gaelic, so feel free to ask in Gaelic. Fyta tu pdyn just y Gaelic. Okay, no, sin cears glár taing fór son sin agus how ho cears sin yn rwt ha cwttermach y glwys y tyrryd yn crw yn sygeltoch agus yn Glasgow gymair to Ialotje fo yn crw yn na Helanen. Son yn hyfr y hwyrstw ha fôr chwt a Gaelic ach gyw agus yn doi a hasin y hianaf sin agus pain gyma cwttermach a hawn chanel sin eacher son y stri yn ei na clubich yn y ha chw lacher agus chw ma awns na cors noch. Fi a goper cola le na clubich yn sio agus y gra Jehan doi a siar sio hianaf gwys yn aranioch a gachahig fo aranioch Comhairle gw aranioch trofi yn y Gaelic agus mar a hwyrst y cwtioch yn corig sin le Sport Scotland agus yn Scottish FA. Chanel gehari na Helanen, y ffain yn ira dy taich agus yn ira dy mynhug y bychori at y fi aien fo yn SFA mar esiampler. Ha corig yn dro y dol yn drastad le an extra time program ac yn Scottish FA agus haiat yn y goper le realtas na halaba gwys bal cosio cwrir doi as jain ysgol fara fel bia gawn agus clubich yn spors as jain sgol son y goper colar yn realtas agus yn Scottish FA son y corum yn siar cwrir doi agus han corig ac yn y coet in geographical access areas agus Gahari and Anuish agus Lochaber in the highest 20% most deprived and access go in terms of geographical access agus has na bhríon gun Scottish FA mi sin agus a gra bechor an taich seo a bhí dul guna atach an seo cúteoch agus surin sinne cúteoch gus na rutan seo cúir dói so ha a cóirich in mar sin ann ag an ire seo ach mar nach chéal sin a féin suas go in governing body status a sorse je múlach an ire de taich gus surin sin aon bhó in Scottish FA an draste agus sin an over a hasin son a fast suas an Balroch
gus yn bíon criteria sin acin son barach dorsan y ffosglaig agus yn rwteila ham son y gra cymra sŵrin sin a fi a ghianaf sin richéile agus y gopar sin gus yn yw'n sin mar bwyn yn yw'r sy'n cwtioheich am sy'n doi siar agus doi is frecroch a hawn. So pain gyma cwtioch a hawn ag sam doch ys gyro sin frecers dy fa cwtiochol. Well, Well, thank you. yeah, I toilet is shit, harit me, ro, ben ich. Ik heb stellen, ga ik hem toelicht. Galm tjug, leske wel alabe rien, kurken kringen, zo'n hier turus aan lopen figuur. Hakiologe kan be hora racket ga orde shach de bal kosje, de komt bal kosje halabe naflon. Agus am smoke me horgaif. Eortus no takle janu. Zet ro jeden bleone fekken de planningen haken aan daar show is. Ham smoke me ga immers toch liedje te high gaan wat zet kolen jalan Siar, kolen de geel toch kolen Argail is woord dus kujoch kolen Balaglasku. Zo'n zet jara go zet njaast te gewiaun vuil lappen le be kurig zet skippen balkosje ha klakig from je galig is gewel je jonne kian lodge kujoch tro le scotchen from je galig is gorit de liedje te verlako Ian Maxwell gelose goes hat hoor I could Kovich ne schach en afron de scheikuch ne krinje agus ham sme kom hol boeien mar chupeen you know janu fodashoch gewel je kunt aan pakantaik agus gan darageta show Hala, maar met de lekker nieuws mag gelingen en je steeds doorschach, maar zijn nieuws. Gaan jullie zo'n beetje nog jongens op die maar af ik na skaskul me. Is een kitgroep. Skaskul me na me wel gaan worsten allebei voor salif Jan en Gàidhlig gaan gaan ik wel hoe je kan balkasje kan hun niet. No, na gaat misschien je creatief ving ook kan maar een koorden maar hen. Nu hoe je kan een koorden kook je het gelten kook dat kook me nog aan een poort zo'n alle FE goed je draaste zo koper goed al een koorden maar huis en misschien je krijg berg maar karmach ook en kannast maar hen draaste behoor liefde goed ook aan de aan ach misschien je krijg die funge zo kun je gek alle FE het u is ade organisch waar kaul tro ulm te aan Gàidhlig ugus is een kanjersnak de radio in voedig zo kopen is een kanjersnak een torju kopen kaarst us nach roklachen in Gàidhlig had een eerste chili govika klachig daar goed aan de huis Eilean us as een palten moeder skaak wil het haas aan de balkosje us am sminukere route gamer ade horstka ashen ne de run keista rangs gegaan is keista konloch Chunigi gro yn tarw ysyn trean nhw eist mar ha ro cael môr gael yn y balcosio ywys yn canan an y spor siarwyd ma hasien ywys ham smynio hw cwtioch na hyd bachorgyn tioch ni hw gyfel sio y torst bwyd unifich ys na coirs nach gyna cyn cwtioch ywys chan i le chofolosach yn bad sy'n bys tarsin i roed an i hw ag sgipa spor sgwsiachat na corli hyn hadydd yn crw aharach yn gyd Rúf vi clach yn Gàidhlig sfewin nach de rindlesan Gàidhlig an skol ddiöf gan sio had iddi vi janelisan an trofian Gàidhlig es yn skoltin ac yn es yn siachgyn yn chasiachad skagol at y fechgyn bwy vi cwr spor ygys Gàidhlig y lwy bichéle. Tak belet nieuws. Galam wel ne punden erin ha verkejem te Michael licht aan Comhairle boeien en hele wel pech te zijn. Gejeraf ha da pain gak om stochen sin giroch sechiet dolamach am smyrne heich sé chan heel awn na siar awn son vi a vrien begin en cwsper sio vi a cwr Gàidhlig agus balcosir richéile son yn över sin gyfeil alaba a chile gecúpan na cranje
agus ha sin a ceolachuch go bhéal barach taich go tíana isteach go in Scottish FA. So mar sin ha an córaigh seo dul ag am a ha go má freicearach, agus ma ha córam ann son lítear mar sin a cuidir dói agus a cuidir fálamh go in Scottish FA beag mé héin go má fóscailte agus Johnach sin a dhéanamh is a bharach sin cúteach ha díoch an skippe balcáise profession talks in Seoul le suíchantas Gaelic sé ann in Alba nua a ha the Halifax Wanderers le suíchantas ar Carlisle dachi ar enam agus cean go má láit ar eich Gaelic go Alba nua so stocha go bhéal ruta cin in sin cúteach ach go déadmh sin am cearsta hawn ar son ruta cin mar sin a dhéanamh agus in Paingéile ar J thuairsta nuas sé le an Alba féin drást ha am is smyrneigh a tar duine coitéir na hóigeí agus na clonne ach cúteach an buai lena inahíh go má cútamach agus díoch háris ar bliana ha trí duine an skippe ar glósa isteach go óprachan Gaelic far nach ráide a gópar an sa chan an raw live a trí a bharach a ha a clachga go Gaelic an níos ans na córsnachan mar tradesman agus charrán misnach ach go raw live ar son sinna dhéanamh cúteach agus ha sin a fiachan rí tuais de social and economic impact a cúir sin mar buíon an drasta cúteach or siúd go má cútamach a hawn gné go bhéal seo a gópar agus a ghlachga na hinahíh ach cúteach na clonne cúteach agus bheit me ddíoch ar son písbéic gra ar an paingic inus an sin so am an dáchas go bhéal sin a cúteach. Ciat méle tein chaala me bhfuil Jonachaí? Díadach a bórsadáid fór ó ba cynneach a gra sé a cuantaí muineach agus goháid na campaign móra a sean a cuantaí leasach cant man a Eilean agus asan go móra bhí taich go sean taich go hóta sean cultúr agus canan agus goháid cuanta se a nóicrí agus na de ma calamid janu ma het Canada wel had tigane company móra schon had salon in Canada wat agus de waar korak u wat komór u kuanti maar de wat kuutjehuk deun hawlakke hier agus gaan niet kem gat le jo nog taich gehot kan gaan het kan kultje agus geharet lesge gaan en misk deun jo agus sul me kem gat viermal gef korak janu duizend kuutje. Oké, tapel het góla sitte chalam. Chóla go déadmh agus as dean caníomh seo ha mé Johnach a cúmal a chóraigh seo i gáil an imich dói agus cúteach féime mé seo ag rá a mé cúteach ar son a tían suas go luas agus cuairde for caníomh ar dói agus a bhríon go duine míon seo or sé mar a thuairt mé sé seo an am ar son i glúas at cúsin ar agus bhí a gópar cála háris ar imich buain agus díoch a mé dúlaich nach rán cá amach a bhí an lád an dú or bha mé ar son a bhí ann ach bí cá méle anna dheithir gon checkh san bí. Am dogus go mai goram sin. Siite bheith go dú leo sa dúcaú, sé gar amet. Cada a ríiste mi nachchas cuise gurí friends goid cúteach a sin an wiige ha sin feil teich go sponsorship fá MG Alba agus is go pein an opperhas an Jennecur bofcoir choige héine agus nietin bofcoine na mein cúteach agus de fír so morsún be sin nachchas go sin ha se warach friendis is rot morsún be sinnne cúteach go warach friendis riart gon na gimmen na Eilean an hues na Faros an a daúile agus ha Colin George seo sé a matikin sin manager skippe Joses na herre so a mis muach ma ha se warach gimmer agus stoch go sin boringein gopper komach is on Tort het golden jakken waar ik het raast is on kommen skip in het dof
agus so schon soring ei brin am Comhairle a yen wat ik in yen doin yn Gàidhlig. So gan ar hi sio bishin noch ys gwishin brin. Hallam, Gyderaf, cwydnwch yma, pain gyma cwydnwch a hawn, sy'n yn amas ac yn hyn, yn rhywun sy'n y goper call le Wiga, Lewis and Harris Football Association, cwydioch agos am ysmynnu hych, nid y ha gemich yn awn, giroch gyda fain gach at yn sy'n, a dynio chi'n Comhairle, agos ha corich yn awn, agos nid y ha corom eich chors noch, y ffaich gyn rwytigyn agos y fi yn sas awn, agos na corich yn sy'n y glos y tyrryd, ha bwy ei môr a chi'n amach fwy sy'n, yn tachardus yr ein sy'n yn yr nish, cwpan y dwchyn yn Celtioch yn ei yn Cyrno FA, fa 305 a hannig amach ar son y gym sy'n, agos fan y corich yn y fadol ysjai live, cemer yr môr ar son y program awn sy'n Celtioch, so mae ha'n corom awn yn rwt sy'n y gian y fan yn loes ac aw mae ha ffrecarach agos y goper byg sy'n sganio hyn agos amig môr ar son yn corach sy'n y glos y tyrryd agos giroch ligfus mae ha awn ffrecarach awn ar son canio fy cwrdd doin o awn ar son y chi'n sŵs agos y fri'n mae ein y jyffr corom yn o'r sy'n rwt gyma cwydnwch a hawn gyfeil ha sy'n ywle ffiach yn rwt y gianaf agos y chan yn y fros na hyg agos y fi y gian o sy'n Comhairle goper call yn doi a siar, so gwyn check of sy'n bi. Einig. Diolch pwynt fyg bo. Fyr mae gedig yw tøl gael labe cwrc yn y clinio san y eirischau fe bahad, John Collins. Mae sŵn stok yn mwrwyd eisiau chlach yn y haw cwyd brac o Ian Maxwell ar dopig ar cwmwyd bogos na labe. Ag stoch yn hori siach am doi a horigen. Be'n gwyd am ei edrych chwyd tøl gael labe John Collins. San agos cian lodger ag yn Eilean diar. Ola bwynge fe sitter yn cynnych ola. Chôl agos charoed ar isac yma sy'n, so sy'n ffyr Joe pain hawn agos Joe corom a hawn cwtioch agos a corrig ac yn y gol yn drasta le Partick Thistle, mi ein Johnny Mackenzie yn Comhairle flyer agos fe eisiau yn ticsio ac am cyw se eisiau yn clwychydr mi gyrrych ec alaba le Gàidhlig efo ffilin tox a chanan agos eisiau y ffych yn rhi yn sgiol auction y geisio le Partick Thistle yn rwt le John Collins yn sy'n ac yn ei o corom na siar awn ar son yn sgiol auction y fros na hyg agos rad ysdiach gycwysyn le'n Scottish FA cwtioch, so taplad ar son sy'n byg sy'n sy'n rwt gyma cwtymach a hawn môr yn taing. Rwy'n son ti'n ei as hynny. Bol, dwi'n gwybod ges. A fwr chwltra bar alabedd y fi y cwrc yn cynio. Ba dy gychydar yn lieg to hoog sa Johnny Mackenzie clwych am y 3 figyd to ceir diag yn llun ar y vaccines na herig fa, Royal Macconig. Agus notion at er 3 figyd to hoog diag agus 4 figyd to hoog diag sy'n llun ar y vac Hugh Allan, y lwcig am y lochnamatig, sabi o hast. Sam sy'n gwrw Andy Grace fel yn squad sgydioch, son y lios o fa. So mae siwna cael yn lodge Eilean och, ag alab agus cwrc yn cynio haris yn y blyn ochan. A mae sbynach yr... O, shit. Beth o fa? Och yn mynd eich i sgrin neu litis. O, ai, shitach, ai. Bydd y man a fed y corum byn eisiau na'r gael ac yn a ffisrach, a beg yn ffisrach ag yma yw'n balcosach gydiw. A mi ein y tor iwsach gydiw. Na hyrwys y fys dy fos, fech ydyn nhw cyn i'ch gwneud yw corum byn eisiau, ha bwla'r gwrdd glew awch o siachad gydiw. Colin, Colin. Tablo garik am ganach ik la koord is goed en je zijn homer u prima in balkos is gaalik en je ashen mai kin how op face column with saar op de janus ashen in de tor koper koor in berwane is gra
Stioch tukal at point ngorlige donlach shit mein ha Joseph na herrig suige sparai. Ha befisig cool gin at bail gil mod nashanta chini shona figet shach sage gimi game bal koshe goalache. Ek toshak na shachcoin is marsinje ha sin jackal chur go column mara a chude de corum koper go janu jachcoin sin kujoch som sig mission gama fimo. Som nogus gonna hoord in hoorij kalms gnu dashin toras hoorij fesker in huursin toras kuju tableish. En sin tisha last. Paul. Thank you. I'm not going to question the convener's knowledge in any way, shape, or form. But John Collins, we call him locally Shawnee Lashkar. So his uncle Ronnie lives in the house next door to me. So yeah, there's definitely connections there. I was going to mention, but just looking around the chamber, there's an awful lot of ex-footballers. So Bal Koshik, in football, there's an opportunity there as well. Right, well, Kishtik, Dennis Biel. Right, Tid Glia yours can call. I some grow clara goo, you know, Shach, well, Pechak, they soaring in your marhorley, you know, some kutchuk of a shechat, holo kutchuk soaring it. Am is munich gereid kumal dol lische hoprige hitter utersen elle ha mar am graad bis kunnig le ke utersen elle pasach na mias agus asni prianti postgarig agus die HI kutjach kwaten juelus am is munich gereid schof er in pniev rutan de femshin kamasach hum hatjaravu kindjakin gewele kopes gewelen of ahrach agus am is munich grashani games shin we gleich injas Verwischen die Kosten legit gewil jarabu is bui is bischach itchinaloib. Okay, talk about it. So Dennis Biel. Anil, I'm so cushion dish al Hallam has in it doppelge crew fisker do. We shit come out in the house tang vorgut is on nash is on weinig en ergens has in it toriums gewateen ergens on light game kahar to do so. Hiert mille tangut. I was some dos could be. Was a show Lewis a guy have could you? Tang. More an taing gehu dunja taplat is on an corum agus a quite erdri the corich in a glosa to erd so dirach taing voder erst. Hiert mille tangut, diffin. Sheikh goes in UNESCO cuspere kees. So, when I shot there's chechat fisrige moors to sa horle in the Gena who've immersed Gàidhlig a faster rate of progress, realtas na halap. Being news machalin edition ask is flixi a kishtim sabi. Apple, well, and two of us have tahorst, Marikishu, as a hunter, Shashan, Hanimistal train, Gaminachach, it is as in dos could the Hushinimaha and the Doya, Gamapurus, Gamashimli. Lebu hashin kumal et hade is J hashin Gianov, J Bui, Hachin, J Bishatin, is Ska Nashin Gianov. So as you could machen was ragging am Kutjach Natahan, a Shalton, Kals, Shinis Munich, Gushin Dokama, Nahilat, Homa Siar mit Marshane so Mabis Kish to be akov, ma Hinkan Pungen Hikevedashukum Loa. Ach, it immerget Ganatri as a Macherach. Ha na conra in a dol ma jöin skiden kan in sonhortje tors tor univun. Ska chynnishin di geist rubish les fi vinishti da sin cholatio ne vai vos usuki gain bekan oprach di gianov di linshen minig mishen in garstad. Ach skippe skaharit filmlag o hanike kondinis komisorst gni vi kopes torvarach kondin kainfnachen. Asin kopes gehinnikel kondi arenstornmei Condi uist agus hu lois hun een planige nachke. Agus as ni gums is torium so die sas linie vi sas aan hen. A kohan op terug man narskal dol draast ha mi mogelijk dat vi hier nog rotulig wie aan uist in dag in gai kan I dol mag kloot barach man sen. Vi migra Chile kon puing my own skip spores uskrachat en hornilan had die molug had het urp lehigen of hoe lesig nu Gàidhlig es roinach geheen agus behulm sen nog de glaar bisachheistjen is kuchen aan hen us in join aan vi kopet kondische skippen Gàidhlig er son bisachhaarstje de goes
So, tolis glor, kis sabi gal, man jit mi gonna halfwing gehakam. Rwyd o un mynd sgolialig dras y gol. Bes gyma, a mi dolis brin yr sy'n cydioch ha rawnsgwyd o'r ard gyma, ha dyr criwch na chi o'n y liws ys na herych, agos mae'r chai chanting, fa lwch rawns chi yn nwyst yn hech gwn i chai, gwybod dim gyda'r nard sgol, agos na bwyn sgol yn y nwyst, agos had y sylwch yd had y gwybod yr ast, plan chi rawns chi ys son barau. Agos dyr sy'n na criwch na chi, gwybod yr naisg, ond olau gynnig yn y nwarsin, agos had y sylwch eich gymi, Gymia acing torsach yn afflon, agos hi go gonna chwrn ac yn y committee a sios, go committee falwm yr ymwysadiol, ac yn na their gan y committee. So, as sy'n tolis glor, yma'n harfa i'r ast. As sy'n ffycyn biachgyn le, ha biachgyn Jeffrey yn tri, ha cwtio ha brin yn ei, steach yr art sgol gaelig a chator y brin yr hon cwtioch, agos ha tord gain corym Jynna Cainch dyn y biechgan as ni ffycyn hadys y choesnoch agos dyn o bri ym ysyn ianus yn Jynna Cainch ac golli'n dod ffysach yn fa gan y choesnoch gan ac yn i son clir ard. I tablet y gol. Ys cystig dyn i gef fel bylig ac ydy'r anws. Hys dwi'n arsio ni a ddau fasid. Cars ma. Secundus gymak gydaid, mae hasben yw torn ysati, i yrlys fdi mae bynysdi o'r ni anaf yn joi cynnwch ydi, foch yn colodiog a hasio. Chai dasben yw lirig yw gec gaelig faster rate of progress yn jachan a chai, agos fan o'r sy'n a ceid wters yn yna dalile, i gyr o'r cynnwch ydi yw tasach na dŵloch o'r sy'n bdion man y fodl a sio acyn, a reid choles hasyn eith hosach, eith cach, nid i gec o bistieach na skid yn can yn sonhorot i sio. Eith doi sgas gwyle porn sas i gynnu, yw'n ha chafwr chwlysgagan Eilean yn ysgwn ffychet as i hyd ac i fel comus yn y gaelig, cwtiw ffat ysgwn sy'n. San mw choiwn ynach gan y chwle coersnach gyhwf off i gen ygys mwynach i a ha model sio. So cwmaf choiwn ynach na'n hyn dyn as sy'n dotron y sio. Chan e clar cloch i hawn, mae'r hwyl model eile, mae gyrt ys yn wladydd ac i fel ciol fo hoersnach gan y hwf y model a horisyniad. Pa dim ych blion sy'n ladr dy chranach no postcode lottery hyd fi iawn hwf coersnach gan fi ffen taich ygys fiogyn nach eil. Cwtiw le offig edyn, ydyn yma chyd yn glwys yn sgwtielig yn dynidydd o'r sy'n unig yn môra. Pedd fi dwlich offig nastag, sgas cho mi hindiach sa hacwnantan, ygys mwynach yw, sa sy'n ydd cael môr i gennyf. Ha structur a has amolwg an hyo, stietydd lung arinian, yn nid yma roi'n tyn y cornlia. Smahadju gybi ffyrgynach gyr rhan ygol conlag, ygys ma ha sy'n carst gylior lynia. Ha model y tor smach dy hoersnach gan ydd cwsiwn le offig edyn professionte steetjach sy'n unje rygroch. Bechoed koprach yw fi ydyr y chornle bors na gaelig yw sy'n chai gos trein yw hosg gan y hoffig ension. Y gennyf cindiach gyfiad o goprach o conlag sgybi sgilyn rwyad yn a chachga. A ffysys cindiach yn es yn nhw'n eich a siachat gyfel ffiawint y goffig edyn ydyn gwir an driach ygys glefig dy haich gyda fi achga sy'n fi lir gyffroesegdyn a hac y ma teintio ystwylichaf. A ti eisiau blaen ac yn le sgemmen yn teacher yn profi, sydd y cynnwch matyn gach siachgan rhan planwg ygys sgilyn y lesach. Mae eisiau sŵled mian yn triantyn, a mae hyn chysiof mi ceolch gybi gyda hoch na mwng na teich gyda confisawn gan y hoffig ension gybi at y cynnwch Pat matyn o nung cant go wydd, mae'r an y probationer teachers yn draste, ygys gybi program treni carst mae yw'n chaned iddoch project planning, ach y fi lirigych ygys sydd mwynach i smorsianedd o'r horsgaif, gybi'n trenu coionan, gybi'n sgilyn eg na hoffig ension, nid y fa coionan, eith fiog na nilan sir gyliedd, ygys mae hydach yn eisiau ni anaf, di eisiau ni rwt nach roddiaf ron eisiau acyn. Het Comhairle. Ha model sio
iddi galaf, gos bi jarabach lot y lentin a chacanydd, gyfel na hoffi gen ydyn eifachgus y hwfn yn pni of Amazon. So had gobydd cólach, diolch mar a model sien, gan y pni of Amazon. Yw sien pni of Amazon bychod i fi ag y chwlyd yn iachga, di'n y galig afystioch ys y liatach tron y Eilean yn gilydd. Na siapigan, jes bydydd fi man y sio, ne sien y pni of Amazon, wel se, saman y galig y ha sio. Fwti barach hehen, barach gniafach ysyn, talach yn coinsnach ys coesidyn y fi agyn. Sgyn ymachgol barach dy galig i fi ydy bdion. So, mae'r cwmsynu y fi bdion sy'n gafystioch y galig, mae'r ffdion famas, a fi sgialodd y galig an y nŵnio gyma ma allar. Mae fy sien tachorst a sy'n y ffaalig i'ch. Mae dy plan y sioedd wrst, fi ymffniof ofgedd galig coinsnach, ydyn tywg yr fan gach arin. Bi iad sy'n ydyn tren yw gwsliesach yn y galig y cho orstanach yw na marin hyn. Fwyd i gach arin i fi stri rhan rwt sy'n bi y farach o hwcrysad. Ti'n mi chael y core provision a sio. Se core provision. Equity and core provision. Sien iddo sy'n y gamish. Sma'r am i gra fwyd i coinsnach yn barach na'n ysglw y gennyf. Ystio i sien. Mae fys yn tren yw Fys ydy hefyd eich ffeimol dylwch gwbrach eilis yn rhoi'n ffoblich no ffrifyd i'ch es yn arin, biad dy bethau sy'n chwn y sesiynyn. Mae hawdd again, desach chi ag can cwmwn o'ch lo herich na MG Alban ag bwywn sy'n bis biele. Mae han trenwg, menu trenwg a har sy'n y tafon na ydr sy'n ens bwrs na galig ys HI. Chapach o'r gyda cosgys na ddwyb dy fwy'n yn eile fi sy'n ysdiachedd. So sy'n y fiachan di barach gygianaf, lys yn edrych da hac na ha sy'n. As a chogwnnw, sef hamas structur rionach tiawn o chwyd y sas y lygus lwyn ffeim na sefach gych chi gennyf gan y hoffi gen sy'n mwynach y hacyn. Mae Siar sy'n yng nghof. Chan i mi cyndiach gael sy'n i dianw sy'n yn drasta. Ach, yn tyrstau structur sy'n biswchbyltach gylior as yn tystum o sy'n lygelig coinsnach yn cwyd flanig yn hyn y horst gapwl. Le'r rwch gyda yn y coinsnach yn sas eg mwloch agos eg bawn yn structur. Daplof. Daplat nŵs, fel cysht sy'n bi ac dyna ti'n mich ala i sien. A mi sych yn nŵs i cent y fodl a sien o'ch gaharad yn wyst. Is at ymyn i fi fi'n ysbog post a le offig ag tŵas ag dis, na't yna'n son wyst hyn. Mae yw'n offig ag cwrs fi barais yn ys neherig. Ymyn cent gybych yn wyst. Wyst i tes, yn wyst i tŵa, tal a jord am syr. A sy'n ei offig ag ein son blian le mwynach yw a fors na garlics. A mi ddechgyn mae'r hach o ffilm als a sy'n ei fi, yw clar i'n agos cwprach yw colis y fwnsgol, a sy'n dorsan yn arsgol. Ach, as y ffepe, ac ytaw byn me yw'n tren, agos a sy'n yw'n rwtyd fi ffolysach mae'r hach yw clarach. A glarach fyrst y gylewr, ach sy'n mae'r chwmystw safol te a stiw sy'n stiw niw lys son gybi agad son lyrig ag amach sa a rwtyn mwysyn o'n och gwy mae'r hach hwf saesam col sio agad am a diarag hwf groch tren ach sa gymach hetyn tarsyn gymach cwtr mach yny mae'r hach. A mi gyndach gytwr, a mis mwyn gre gydyd na hoffi gen yr hen o goffydd ar dyd ys gybi mwyn trenig ag chwlyd yn iachga ys nach byr cosgedd egyd le differ fwy'n yn y denaf yn y hyngrydyn y ddys ys oedd yn ffegyn y twychtym tron y lian marc yn byr ach hec y môr yn nwrdd yn coelf nac yn hen had y gyr i gianaf hwf adaf yn hoffi gen mae ha ys dy gyndach gre yn hoffi ger a dy fe mach gyn sy'n tolis gliolis sy'n. Mae dys mwyn gyfer codeg offigedd i fi ysgach cawn, ys at y gobrach o conlag, rwyd y hwylyn i fych glich gysgor ymwch, gyda di cymar hyd chwyd yr un, a bysyn yn ars ys y chairs nach cain, cha gafel chorle groeith ys sy'n, bystruct i'r awn a sy'n dochus, ys ffwdiad cydach gobrach yr twstau structur mae'r hwcrys o'r hyn. A mi fech gyn rwtaf am i hen te mich ala ioedig gyn skip y drama wyst agos a mi clynach gyda sgif o hen jala clwych me iedig ach chan
had er ook alleen meer nog even behuren. Hier met COVID puntje voor me goed te maken als het echt naar hier. An y pwyngyn na hawn ma'n y hornlich Robeston fe efin, fe mi sian i gra. En me weg in feest in de gear, wat toen korot de tekens genoeg maar haar, hoe Shane is Shane. Haiad, harad vi clach o fishin yn gael, agos ham sian ffyrfel sy'n fecyn corym an y sabel crochsyliad, sgiolus, fi gen y barach tarsyn, ydd sgoltyn, nilan sir gilydd, le sy'n chwbn sa hach gyhw ciol tradisiynta. Agos, hwyd ag efi gwbrach ar gybyg effiwg ni nilan, gaif. Mis bwrg cwtig yn yn lewer lan y tyn tymeicha lan o ysg na wydig yn la fi a sŵrst my staffa rwydig yn yw rhaid yn mysig. Am dydd ha o ffigur yn chyn Michael ha ciant eisiau sgwyd ha a lior lan i gennyr as dyr lan y corproch ac ba fy no ffigur yn hiwmar yn y betrael a fa gyda ffala a ha no ffigur yn chyn Michael a fa chyn Michael liws na heres a do gwisg dorsach yn afias. Ac let i gael. Yn gystig dyn ys y bia la? Aniel? Sorry. Det var sitt. Nej, okej. Right, kiet ver bwyla gyndag is an ask horst fanier. Ja, tapeluf. Tapeluf you, son parst you. Bia chonju den Comataidh aan il dalalach en jeran dan wil Siar dicht. Thank you.